episode masalam pangkan thlir le chuanin in beina pui tak tak mai kan hulia Wang Jiwar Strike Academy captain le Yu Tianlong sek captain te in beina chuanin Strike Academy captain Wang Jiwar chuanin hena achaga Strike Academy chuanin competition apianga an lo ti thin danin final chu an lu ta phota an ni zuwa tang sek le Holy Spirit sekte anin beichun zom vele a tang sek atagin an captain senior baby chu ring chunga alut masabera senior baby churin a Holy Light Dragon mangin mi pani Holy Spirit sek lampanga mi chu an ni a ring chunga lut thailo turin asiam zui bokani kha a pathum na tan lanin anti ani na dik tak tangia chu ring chunga lo lutin ani nen in bei turin ring chunga churin anin ruam mantani kha tangia churin asol ring pathumna third spirit ring saros phaithon wei phi alo mangha la he skill si yu ho be be ne na an huma sakber la ya datura snake kumsang kha zathuma upa an tha ta ka tanga anayani meter rukatanga meter sari borvela sang hedin mai mom real ang mai hedin akap chuak fer fura ami be puite aman be na nia amai ro chu be be hedin alo bum he so khera mai hetiang anga ol sam taka alo bum theina chanpo voi tam tak anlo practice dun tua an skills vel po hi anin hriat chian ton sak hle amai ro chu tun tuma hi churin tangya hedin be hi a hre to mi alo ni na lang amai ro chu anin mu lo na arei to boka skills thar po alo nei ve nuayanga be tan po hedin film khur chu angai viawang chu mai ba ka tun tuma hi churin ama ai henin a level hi asang to le hal chutiang anga atlan kwalpa churin tangya churin blue silver case magin be chuman bi atum amai ro chu alo labum ve zel thei anu dewa churin tangya churin be chu van doi thak tak mai na man fu ta tlat mai amai ro chu be churin hliam na tak anei main fury of thunder dragon he thi alo manga chu chuanin ama man betu blue silver plan how chu a thiat ne so hle chuta tangia churin a soul ring pasarina seven spirit ring martial soul true form alo mang soul and one lampanga tagin hei hi chu kan hreto an soul ring pasarina hiarin martial soul true form amhan tier 3 da tangya bika churin blue silver avatar ti point asoi thei ome chuta tangya churin strangling my rate si alo mangle thil thim mup hianin be chu a hol kuala domain tipo a ang jok lek tangya hiarin heng a dark blue silver plana hiarin tur ala tel zuya be chu film khurangai le zual sa umai yu ho churin senior be kha chu illusion ni kha aloti amai ro chu senior be shit phak hianin asoi lem lo be churin illusion ani ti enga nge ka hriat lawang amai ro chu illusion ani emo nilo emo tangya inui moi takhi ven him reng ka du ti pain ai tek chu tangyat lon hi alo ni tak nung lampang atagin alo beile thot amai ro chu be churin arin sania abana chunin alo manchat chu vele a skills dragon emperor holy smatsi alo mang tangya chu holchil ti thei tur hianin atin taran mai han phu chuak ni selam chunin a darve kang ti tur hedi amai ro chu be chu a in thla tul lia zu san si ti ho chunin be mani in ti hlumi tumem ni I thil ti kha a thlak lu tuk ti in pon lampang atang chunin an lo aw chuta be chu a in rin lo vele tangya chunin a spear magin be chu a chun tlang ta zot mai teacher zawi churin tangya kai thonan enga tinge inun na hlan tei tum reng renga aloti an ma ni kai hroi tu pakhat churin lanin chingfel vadro aloti ve bok holy spirit sek master zongli u churin dragon god dualo muen voi tam tak ka rom manate min lo ti che sak to chu wang churin e descendant te tuma
nungdam om lo turin ka siam do na lo ti senior baby chuanin a oma spear burwa mai avon lai chu zoibuanga thla pa in tangya kangai tak zet che tun ma a hun lim om tak tak mai kan phan dun zong zong te kha ila sherengam alo ti a oma spear burwa mai chu hoilem lo churin senior baby churin tangya chu avapan na ya tangya a topa mun tin reng ka zon hnuwa che ka muta chia chu wang churin olsam taka kaltir che hi ka tum to la tangsek din thar le kan tumani kha tuna churin tangsek po kan din thar le towa tuna churin ilo kir hun chau kan ngak to ani ti in senior baby chu akal phei zela a topa churin tangya chu avakwa theita a wang chiwar chuanin hetiang hi md mishing mhangai na anti chu an mhangai te tan an nun na po an hlan ui lova aloti teacher zawi chu tangse kho omna lampanga chon kalin bei chunga sonin thil poilutuk abak so chukan thlen tir thei to lowang ring chunga zuang luta chan chuak turin in ring regin om ro aloti hetiang anga ka kwale thei che hi avhan lum do bem anuam lutuk rungot bei kani hi midang ho point ilo kirhun turan nga khrap to dia thotoro a thai matia tangya chuarin thil enga moshia chu anei deu ni om takin bei alotia chuti line senior bei chuarin ho tong miang ka chau to lutuk ati rualin ake chuarin a dingil theilawa atlu riai a thian te ho chu ring chunga chuanin lo tlan lut ngalin an lo man dinga referee po ring chunga chuanin a lo lut ngal referee chuarin match ala top lova engwangin nge ring chunga in lo lu aloti eu ho chuarin referee anni pahni in beina beka chuarin kan tlo malotia an tlan lu rol khadin chaito khadin a sol ring parukna a six soul skills the life restoring lollipop a mom tira he a sol ring parukna hiarin external damage tan healing power thatak mai anaya internal lampanga ero effect anei lo thung ni na lang heti lai hianin tangya kha lo awak vakin mani in control zolovin a che chu alo puaya teacher zawi in puituma tangya avati dek chu scorpion te gardolo hianin lo boy chu kan mi le sani hi alo tia referee churin match lina a khel sunzo mangaya enga tinge lo in rol alo ti scorpion te gardolo churin alo mel rum kher mai referee churin hei chu a chak mel hle mai grand solen master apo super duolo master md aloti scorpion te gardolo churin a khel tur hi adin huna thalo tlat match lina chu kan tlo mangti pain pon lampanga churin tangya chu ala chuka ni khrelovin asiam si hal ti chuanin individual battle tun din huna an point din mun tang second point thum an huwa holy spirit second point khat an hu eu ho churin referee individual battle point thum kan hu to boka adang zong chu kanin nuk do ka ga team battle kan tlang ha lang aloti chu tiang chu thil ni dana ni churin an point din mun kan han soi leang tang second point thum an huwa individual battle anin hu do ka wagin holy spirit sek lampang ten point sari an phuthung ti chuanin team battle hianin point nga an nei do na team battle a chak zok hi final an lut don ti na ni chu teacher zawi chuanin vanei thak takin tangya kharin a dark blue silver overload spear power a release lo hlova vanei thak takin atak sa chung vela po evil energy engma aom love nunna der thonga aom lo hlau tina ni chu aloti je chuadin ring chunga ti hlum an du awagin tangya kha an kau chuak ti a chiang reng mai heng ho evil soul master ho hi an nun po arong tak zet aloti a thin chu alo rim ve na samai teacher zawi chuadin
Master Muen Karin Bebe Blue Lighting T-Rex Dragon hi Holy Light Dragoda akai tho saka Holy Light Dragon hi Evil Soul Master hau tan churin mel mal hau om takania Master Muen kha awang laya ram sang sanga azin ko lain Evil Soul Master tam tak athata Holy Spirit sek hau hianin heting anga Bebe tha ngei an tum na chan po Master Muen Holy Light Dragon Duolo Master Angkadin Antana mel mal hau om tak alo pian chu an hlau wangani atia Evil Soul Master hau hi an hlau om rol hianin Holy Light ti lampang hi an ngam lo hle a Holy Light Dragon ti ang chi te man lai lampang han ngai tu zoila chen ren ziu Angel Martial Soul kan ti ang chi te kha an ngam lo hle a zu san si churin Bebe hi tangya hianin a thei hil len tak tak ti na em ni le alo ti eu ho churin ni lo ni china kharin akai har thei ni na lang ni lo selam churin anin nai chil le a attack dan ngai tuin senior Bebe hi thingei ngei turani alo ti nan churin ani churin tuna tangya chui chan chuk ha lang wa lo ti eu ho churin kanom na mun hi Sun Moon Kingdom ani hi mel maramania kan chevela hianin Holy Spirit sek member engzat nge om ti po kan thelo chuwang churin hunrem chang kan ha angai ani alo tia zu san si churin nan hadam shiro nakina team betila kan thei top chuin chan kan tum don ania alo tia yu ho churin hetiak anga oma hetiak anga tangya siam tu hi Holy Spirit sek hawin ni ka kaltir mai lawang chu alo ti zu san si point Holy Spirit sek phel cheu in laka ka huat na cheu hi are mai to lawang eng tik nia emo churin kalati chevek don cheu alo ti referee churin midit som panga aliam towa ring chunga semi final team battle nei turin tang sek team le Holy Spirit sek team te lo lu tole atia Scorpion Duolo churin Yanfeng Holy Spirit sek thalai zinga churin nang hi a talented le kan chuan berenia I theina tak I thupna po arei to ring chunga I par chu tuna chunin a hun toy atia Holy Spirit sek ai owa team battle khel turin mi pali hi an local chuaka he inti siakna tel tur shim hianin Holy Spirit sek lampanga tang hianin mi pasari an locala ama ero chu mi pathum individual betila khanin anin hliama tun tuma ring chunga lo lu thi lu geng tang dai yan feng le go yu te an ni tang sek lampanga tang hianin mi paruk ring chunga an lo lut ve thunga pali le paruk an ni dona anin tam hlei viau mai tang sek lampanga tanga khel tur te hi chaito zia nan zu san si yu ho le wangdongar te an ni ama ero chu Holy Spirit sek lampang hi mi pali lek ni ma sela tang sek lampang ai hianin an ne bi khi arin om mi lo tu na mi ring chunga mi pali te phei hi chu a chak mi pali an ni mel zuya yu ho churin an martial soul an ability tu ram chu alo zir chiang ha tu na lo lang me khi yan feng ni in defense le attack apo a that mela asira mi pan hi lu geng le tang dai te hi agility attack system emo defense system an ni mela anung bermi go yu so support system an support soul master an ni mela eng ang ability nge an nei ti kan la hriat chian mai lo wagin kan zawain kan film khurt lang donia yu ho chuanin a lo ti referee chuanin in beina atran the a lo ti rol chuanin in be turin ring chunga mi te chu anin pu cha ngala an zinga palian ber lu geng chuanin a martial soul hi a lo chu ngala a martial soul hi abomination ni in soul emperor level somrukle ti ania power attack system ani abomination hi beast spirit type ni in evil soul master tena an man thina niya he thilam han hianin metar nga don la in asan bel thaya tin abul vela hianin dark green aura kan huang he dark green aura hi poison alani zuibok adota tangdai lo lang vele thugin tangdai po hi soul emperor level somrukleti power attack system aniya a martial soul hi skeleton king ani skeleton king hi beast spirit type ni in undead tenen hianin inzomna an neya evil spirit master tena an man thin ani ten skeleton king hi physical le energy defense lampanga hianin a thain a chak viau bo ten an support system go yuin aron mang ve poka
ani hi Soul Emperor level thau level somruk le panhi auxiliary system le control system ani kopa ani martial soul hi bone staff ania bone staff hi tool spirit ni in evil soul master tena an man thrina ni tin bone staff hi white bone atanga siam ni in a rualin a thinte pathum chu an soul power chu ati pun sakngal a to bera yan feng ani hi soaring pasari nei soul saint level somsari le ti power attack system ania a martial soul hi bone dragon ani iu ho chuanin bone dragon mo aloti bone dragon hi chu kum sing chuang liam ta khanin kan hmuto ni kha mei che pakhat chuanin ningtian hena chuanin young master aloti ani ningtian hi chiuba amber tribe young master ani meka chiuba amber tribe kum sing chuang liam ta kan han thlir let zoi chuanin strike 7 monster zingami tangsana te thian nu ningrong rogi te tribe ania kha tribe pa kharin ningrong rogi pateya swordsman chenzin oma ani chenzin ba ka kharin akopui ti akhanin a thian tha mai gurong ningrong rogi phei chuanin grandpa bon ati thina ni kha khanin bone dragon martial soul chak tak mai ania a chak ziali a hlo om zia po kan hrevek ome in do puya tangsana po anunna an chana ni kha tun tum competition chu dragon martial soul nei an chakin an hlo om hlom kher mai ningtian chuanin hetiang anga grandpa bon descendant evil soul master ani hi ava ui om ve aloti a soul ring aloti chuanin zia chuanin e khaile khi po soul ring pasari nei ani khi chu mai ba ka chuanin evil soul master alani zui aloti iu ho chuanin zia hong chente anglo takin a cultivation khi har sa tak chunga pa ngai taka cultivate thleng chawani mela ama a evil soul aura po khi a chaklu tuk lo ani mel a om zia chu a cultivate nan khianin kong ol sam a zo kher lo ani mel chu wang chuanin soul guide weapon manga an level up how ai chuanin a solid thabuka a chak via wanga lo ti soaring pasari nei tangya te kha ring chunga hianin lo la tel theini pheiselam chuanin ani controlling branch ani boka an hlo om tham via wang nan chuanin lo ti zu san si chuanin nan kan haya om tlat ro a lo ti ve bok iu ho chuanin a mental detection chu amanga referee chuanin aril ru te tein he chaito soul guide master semi-final thleng om chuni nia thataka I perform ngei po ka bei se aloti an ramhel ma ni ma sila ama an pui soul guide master chu aru kin alo tran ve viau ni na lang chaito chuanin a soul guide weapon ti chu tam tak mai chuanin zu san si chu atin ta dei mai mi pui lampang chuanin engat ge pole in tina in tha an tumem ni an loti holy spirit sek lampang po chuanin mak anti deu iu ho te ho ruam hanna alo lang zui iu ho chuanin game kan tran rualin chet kan langa langa kan bitum ber tur chu an zinga chau ber an support system so ani an zinga chau ber so kan da thama saber angati zuan iu replacement zu san si chuanin alo mang go yeu chu zu san si din nam huna chuanin ading tadaya chaito soul guide weapon tam takin alo tin lok to boxi IN tu te hau chuanin e khaile kha tek tik chu a moin a hlo om hle mai an lo ti zia chuanin a ceiling cauldron lo magin na tak mai a lo chut hi atum ama ero chu ama chu fu mi lovin a taksa chu tharau ang mai hianin apal tlang nan chuanin void ani kha physical attackin kha thila khanin na a thok lo lo ti iu ho chuanin fei soul sok hi alo manga physical attackin na thok lo ma sela spiritual attack chuanin a thok thangang mai an captain hian feng chuanin goyu kha chu chan tum to lo mai ro zu san si kha in theina zong den tha tum rawatia ring chunga hianin ari khian an ribian pian mai tangsek lampang hi an tam zo ka wagin gema po hianin ma an roi zo ka zu san si chuanin min tha te in tum velamo ti pain a soaring parukna six spirit drink zuan eu domain alo manga
dongar point light breaking demon ability mangin goyu alo ching fel ve mek bok teacher zawi chodin light breaking demon ability khadin goyu soul a eteka in beina po atel thei to lo bel soul skills light attribute nei ho hi evil soul master tan chodin men mal ho om tak alo ni tak zet hi an lo ti yan feng chodin goyu khachu chantlak ani to lo ti pain ice evil fire alo manga zu san si chu thatvat turina ti bok ring chunga chunin anin beina sa charchar boka apui charchar hle iu hole dongar te point martial soul fusion an lo ti mek zu san si chuanin zuan iu replacement lo magin a omnam hun le dongar le iu ho te martial soul fusion ti mek chu a in thleng puya ama po chu a chaw ve deuh hnap mai martial soul fusion ti mek omnam hun a in thleng puya niya soul power po a he du via winarinom tuna an martial soul fusion ti mek hi iu ho spirit ai le dongar clear sky hamarania he an martial soul fusion ming ve thung hi the divine truth among the emptiness spiritual storm ti ani he an martial soul fusion hiarin an soul power hi a he vak lem lova ama ero chu an spiritual power a he hle thum